Taka dela, zastarjela, je. Tako je zastarjela, je. Mislim, zastarjela. Meni snema dobro, ne? Razlika je. Tu v bistvu kvaliteta kulno, ne, ko snema, še boljši, je? Boljši. Zdaj se vlikala malo. Čika. Marija si zamenila kamero. Ne znam. Ne znam tako. Kupi. Res lepa slika. Ej, ko dolži. To torpeljo bilo na tribune, nisto dol na vodu, kako se rekli, ne? Ja, stopnice, težko vrstrne. To, stil. Ja, tribune, no res. To, kako bi rekel župan, me bojo povabljeni nosi, da je to na vse debele, ko imali župana, malo to bi rekel, če je. Oni bijo. Ne, za steno poslikati, na oni strani ne moški, ne? Ne. Ne, za tije, ne samo. Popoldne bi bilo. To se nam vse obstoba poleg treh, je res? Ja, vse obruške ne smo videti ljudje, veš? Tako prima spodje za Rekel super, da je to bo vse dobro. To, kar je vid goste in ta raj in to je tam, ko je rekel, on smo... Jaz sem pa tisto, ko pa sil tem, da bom počakal še na ure zjutraj, ko mi redijo. Vse je v redu, vse je super. Višine avtohore.
почнемо. Evo Damjan. Kimbel delet.
Whoever wants to dive or practice can go. But until that's settled, we can't just start playing around. Yeah, on the construction. Yeah. There is something that's going to hold this thing from underneath. No, from underneath. Hey, look the wood up there. You know your takeoff is strong and it sticks with time. The cable is yeah. This thing can rest the whole night. You don't have to tie it down. You know what I'm saying? Yes. You put two pieces of scaffold, they tie, yeah. And then you run the cable through the air. Yeah. And it goes down. When I say it has the scaffolding, it comes straight down. Yeah. And it will pull. You make that thing fall, But it will be much more angle than the car station. I don't want to shake. Krajše, manj se bo cehalo. Ja, samo spodi, vsak vse zadnje dva knaka. Ne more podjeti ovo luka, to je vezano, znaj. Bo šel? Samo, ja. Je rekel Julij. Ne, zepio. Fuck! Huh? See that? Look! Look! No, look! Do you know movement? It's just with my hip. Sergey! Holy shit! I treba tu da spravim. Tamo džahat 15 cm. Ja, zdaj, mora je čongal, da? Ja ne, se ne moramo. A gremo dol, dej da popravimo še to. Handstand is good. I think they are now going to do with two iron sticks to put it down there from the bridge. Dej, gremo dol, da Ovo je kao ovo što se skače, ono da se samo pusti, ono ovdje. Ja. Sergej Zokin će skočiti preko ovoga ovdje. Da bude odbačen noga ćemo preko ovoga. Steve, Blackie, for handstand is good. We could start practice at 12. 12. Yeah. 12. Then maybe. Practice until 1, have breakfast or have an early lunch. A mi smo malo u teoriji, čeo? Mora neko biti jednostavno, kad je neko koji to zna je probao, onda nema broj. Prvi put radimo te svoditi špona, pa sljedeći godina opet vidimo. A la gente de canal gustan mucho telenovelas. A ti te gustan telenovelas? Sam ga prašao če sam všeč telenovele. Me gusta mucho Cassandra. A, Cassandra mu je strašno všeč. Puedes decir algo de fútbol colombiano que es muy fuerte. Columbijski nogomet je zelo močan. El Pío Valderrama. Valderrama. ¿Te acuerdas el del pelo mono así muy? Tisti, ki ima tako bujno lasišče, kot je sosed Šuligoj, aj tle Šuligoj sosed, ne tako lasišče ima. Ja, dobro. Pero ya se retiró y bueno, ahora tenemos muy buenos jugadores en Argentina. On se je že umaknil, imajo pa tudi druge dobre skakalce. ¿Qué dices de mañana será difícil? ¿A bo težko jutri? La competencia mañana va a ser difícil porque pues todos los clavadistas son muy buenos, hay muy buen nivel y bueno, el mejor va a ganar. Ja, je rekel, da, no, eni so že ploskali, v glavnem vsi so dobri in pač najboljši bo zmagal, a ne? Muchas gracias, Orlando. Muchacha de hip. Da vidimo, kdo bo numero 3. Aha! There is somebody who will tell us something about kangaroos. Zuber Joe. Joe.
But the kangaroo is not running this way. Okay. Oh, good. At least I'm not last. Okay. Question for you. Are you in Slovenia for the first time in your life? A je prvič v Sloveniji? No, I came to Slovenia last year. And what was the weather? The weather was bad, but the women were good. Rekel je, da je vreme bilo slabo, ma ženske, punce so bile pa dobre. Ja, dobro. Sorry. Ja, že prav. Okay, your first impression about the canal and about the population here. Kako ti smo od ljudi, od kanala in tako? First of all, I'd like to say thank you to the people of Canal because you've been very nice to us. It's been really very, very special. You guys are great. Thank you, Canal. Hvala kanalu, ker so ljudje zelo dobri, zelo prijazni. Okay, and now ragazza hit, prego. Get your kiss. This is the part I like best. To je to boljši del, ne? Dobro. No, gremo naprej. No, moram tudi to povedati, da imamo tudi Mitjo Zormana in Aleša Karničnika, ki bosta jutri tudi skakala. Bosta verjetno odprti. No, aplauz za naše domačine. Bo pa še eden, ki bi mu lahko rekli super domačin. Pino Auber bo verjetno se tudi poskusil, a ne pa verjetno z malo nižjega zaletišča. Dobro. No, gremo naprej. Kdo je zdaj na vrsti? Urban. To je sin Nina Gerbestovi. Naslednji, mislim, da je to številka 4. Urbana, že znaš čitati? Ne znam. Kdo je njegova učiteljica? Rekel, da ne zna čitati. Kostov, from Bulgaria. English, Bulgarian, srpsko, može srpsko-hrvatski, ti zboruvaš malo po srpsko-hrvatski. Da, razumem. Razumeš, dobro. Okay, let's speak English. How long have you been in this caravan of divers? Actually, it's my first participation in the World Cup. On prvič nastopa v svetovnem pokalu. And do you think that once one Bulgarian will be on the first place in the world classification? I hope one day. Maybe tomorrow. Who knows? Da vidimo, kdo bo to. Aha. Moscow, Zotin, Sergei, Russia. Okay. I said just in English? Yeah. I said the capital. Okay, but can you tell us the capital of Slovenia? Bom videl, če ve glavno mesto Slovenije. Please. I know that Moscow is capital of Russia. Ljubljana. And The second city is Canal. yeah, good. Okay, so you came the first time in Slovenia this time? Yeah. Yeah. Yes. Okay, yes. Okay. What can you tell about, because we like sport very much, what can you tell about your team which played in football competition against Slovenia? And I think there were some bad results. O nogometnem klubu, ker je igral tudi Slovenijo, ma mislim, da so izgubili. I think you lost. No. It was 1-1. I never thought when Russian team was playing against Slovenia, and I hope you guys playing very well. Ja, je rekel, da ni videl, ko so igrali z nami. Bienvenue. Hey, yeah.
Mais vous parlez français seulement, comme tout le français? Ah, govorite samo francosko, ako si francozi? Si, seulement français que le français. C'est comme ça. Et la ville plus belle du monde est... La ville plus belle est... Kanal? Ah, kanal, ja. Sam rekao najlepši kraj na svetu, i smo rekao Paris, rekao kanal. Merci beaucoup. Et vous êtes aussi la première fois en Slovénie? Oui, c'est aussi la première fois en Slovénie. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Surtout les femmes. Sam ga prašao če je prvić u Sloveniji, rekao ja da je prvić i kaj mu šečko, ja da mu šeć, samo tu ženska punca sam mu šeć. Ja. Ok, j'appelle fil de hit. To je Zvezdan Grozdić iz Srbije i Crne Gore. A sad jedno pitanje teško. Koliko je 8 puta 4 koren iz 8 plus 5 na kvadrat? Dobro, u redu. 3, bravo! Dobar. To moram povedati. Da je bil Mitja Zorman, tisti skakavc, ki bo tudi jutri tu, tisti, ki me je povezal z Zvezdanom Grozdićem, ki me je povezal z Anetijem Vitorijom, evo, je tu organizator. Sto dicendo chi mi ha messo in contatto con te è merito suo. Tako da je tudi in predvsem in tudi njegova zasluga, da smo letos tu v kanalu z najboljšimi svetovnimi skakalci. Zato, applaus. Dobro, kako se tebi sviđa ovdje kod nas? Ste razumeli, ne? Ja sam oduševljen. Meni je želja odavno bila da dođem u kanal, da skačem, pošto još davne 88. sam čuo za skokove na kanalu. Želja mi je bila da ovde skačem lastu, ali sticam okolnosti sam prestao da skačem taj skok. Jedina mogućnost da ovde skačem bila je da normalno dovedem svetski kup. Evo, ovde smo. I svaka ti čast, hvala. I pitao sam druge, ali to je malo čudno, ali ti si prvi put u Sloveniji, tako? Da, prvi put u Sloveniji, iako smo nekada bili jedna država, ali nikako me put nije navodio na ovu stranu. A koje je tvoje mesto u Srbiji? Ja sam iz Aranđelovca. Aranđelovac? Da. A vi ste kaj je Aranđelovac? Je neko bio u armiji, bio kdo u vojski u Aranđelovcu? No. Nobody was in the army in Aranđelovac, because before we was in one country. I pitanje ko za druge, kako će biti sutra? Malo teška je konkurencija. Pa konkurencija je dosta jaka za prvo i drugo mesto. Tu se bore Orlando i Sergej Zotin. Tu je ono što se kaže mrtva trka. Posle od 4. do negde 7. 8. mesta i dalje je mrtva trka i od 11. do 15. mesta je mrtva trka. Sutra će se ovde, ja mislim, odlučivati o plasmanu na svetskom kupu. I će biti živa utakmica. Da, bit će mnogo zanimljivo. Zato sve vas pozivam da dođete da nas posmatrate. Hvala puno i sad djevojčica. Welcome, bienvenue, English, France? Morocco. Arba, Hamsa, Talata, ok, ja. Yalla, ezi, yalla. No translation, to ne bom prevajal, dobro. French, ja. Vous êtes aussi la première fois chez nous? Non. En Slovénie? Non, en Slovénie, c'est la première fois. Elle vous plaît beaucoup? Ah, si. Mais vous avez gagné quelques médailles d'or en cours dans l'Olympiade. Vous avez quelqu'un que... En plongeon normal. Oui. Welcome, bienvenue, herzlich willkommen. Was sprechen wir? Deutsch, ja. Schweizerdeutsch, ja, ist ein bisschen schwer, ja. Tudi malo nemško smo poskušali potruditi, aber Sie sind nicht allein von Switzerland, gibt es ein andere? Ja, es gibt noch eine andere, der sitzt hier. Aber pravim da je še en drugi iz Nemče, aber vielleicht ist möglich, Sie sind in zwei, vielleicht ist möglich zu gewinnen, weil Sie sind zwei, die anderen sind nur ein. Vielleicht. Wird schwer. Sem rekel, ker sta v dveh iz Švice, mogoče pa eden bo zmagal, tam, ker so samo po eden iz ene države, je malo bolj težko, ne? Pač bomo videli, ne? Sind Sie schon lange Zeit in Weltmeisterschaften spielen? Nein, das ist das erste Mal.
On je prvič v tem svetovnem prvenstvu. Und morgen, was denken Sie? Morgen ist... From which part of Switzerland do you come? I cannot speak Rätoromanis. I hope you are not from Rätoromanis. No, actually from the German part, from the deutschen Teil. Yeah, so I think we continue in English. Better, yeah. Ou on peut parler français. No, it's, ok, aussi. Mais il faut avoir combien de kilos pour participer? Il je mieux... Koliko kil mora imeti človek, da lahko tekmuje na tem tekmovanju? Se je importano? Well, actually, we'd say the minimum is 50 kilogram. Minimum za skakanje je 50 kil. Otherwise, it's gonna... Če ne pade kot tiste pero, tako dol, a veste, kako gre, tako ne. Ja, bravo, good. Okay, and tomorrow will be tough, will be hard. What do you think? I think if there is be a platform, it's gonna be good. Če bo odskočišče, bo dobro. Of course it will be 2 if you want, 3 if you want. Rekel, če bo odskočišče, da bo šlo, ne? 1, 2 pa 3 bomo naredili, ni problema. Okay, so we'll see tomorrow. You're afraid of high... Yeah, heights. Look, in English, yeah, a little bit. You see, they are very happy. They thought you were hurt, and one less for the competition. Sem rekel, da so vsi bili veseli, ker so mislili, da je poškodovan. Ma je rekel, zato ker je star. No, I have to tell you that the champion 4 or 5 times of Kanal this year is 67 years old, Pino Auber. So you are very, very young. Sem rekel, da je star, samo da sem rekel, večkratni zmagovalec Kanala ima 67 let in je zmagal 4-krat, 5-krat, on je pa še tako mlad, a ne? Okay, so what do you think about Slovenia? Is it a nice country? It's very nice country. I very like it. It's a good place, good people. Je rekel, da je lepa država, ljudje so dobri in vse. Thank you very much. Thank you very much. German? English. Okay, when you said to me you are from Luxembourg first, I thought about the game, our team. You know, we are champions of volleyball. Our team played against Luxembourg, against Bertrange. You know where Bertrange is? Yes, you told me, yes. Yeah, and we, I think we won. But okay, it's not a problem. Yeah, it's really nice for you. You can make revenge tomorrow. Yeah. No, prvič, ko mi je povedal, da je iz Luksemburga, sem se spomnil, pač kako je Salonit igral v Luksemburgu, v Bertranžu, a ne. Pač mislim, smo zmagali mi, jutri se bo lahko revanširal. Okay, let's speak something about sport. You are a small country, smaller than Slovenia, but in some sports, did you win any medals in the Olympic Games? No, I mean the country, Luxembourg. We have some really good bicycle riders. Yeah. And that's it. Sem ga vprašal, če imajo kakšne dobre športnike, je rekel, ja, imamo dobre bicikliste, je rekel, in študiral, rekel, mislim, da to je vse. Zdaj... Welcome in Kanal. So, how do you like our hotel? I think they must improve a little bit, but next year they will be better. Sem ga vprašal, kako mi je kaj všeč v hotelu in tako bo. Pretty good. Kar v redu je, ja, no, lepa pohvala. So, what do you think about Slovenia? A very nice country. No, tudi on pravi, da je Slovenija lepa država. You visited a museum from the First War in Kobanic. Was it nice? Yes. And it's wonderful.
Ja. Danes so obiskali muzej v Kobaridu in je rekel, da je bilo lepo, a ne, pač gor smo tudi peljali. And tomorrow expectation, what will be, the weather will be good, we ordered good weather. Jutri smo lepo vreme naročili, kaj si on misli? I hope, we expect all of us the good weather. Ja, mi, je rekel, tu bomo vprašali te punčke, ja. Katero je glavno mesto Amerike? Katero je glavno mesto? Ne, New York. I ask you the capital of the United States, New York. No, it's Washington. Okay, Ballerin Daniel, USA. Okay, welcome. And one American in small Slovenia. Is it is a little bit strange? How is here? I mean, one quarter of New York has the same population as the whole Slovenia with surroundings. Sam rekel, da en manjčken del New Yorka, ena četrtina lahko, da ima več ljudi kot cela Slovenija in še z okolico. It's quite a small country, Slovenia, but you like it. Oh. Actually, where I come from, we have a lot of small cities. I've only visited Slovenia once, and I've visited New York once. Enkrat je obiskal Slovenijo in enkrat je obiskal New York. And from which state do you come? Nebraska. Nebraska. And what is, sorry, one question, what is the capital of Nebraska? Lincoln. Ah, Lincoln. This is more, Nebraska is between which country, which states? Sem ga vprašal med katerimi državami, one question for, to check your knowledge in geography. It's in the very middle, 25-hour drive east and 25-hour drive west to the oceans, and it's by Colorado. Blizu Colorado, Iowa, South Dakota and Kansas. Južna Dakota in Kansas. I think, mislim, da je tle, je pa 25 ur vožnje na eno obalo in 25 na drugo obalo. Okay, you are very good geography. And slušajte, I think this will be the greatest, the biggest applause. Zdaj vam povedal. Ona dva sta se poročila 12. junija 2005. Just married. Okay. Because we'll have one surprise. We knew this. We have one surprise for you. Okay. Imamo presrečenje za njih, ker smo vedeli to tle. It was in all the news, all the newspapers in Slovenia. Just married you too, so we have one surprise for you. Really? You'll see. And the last one. Okay. Pa ti si že bil enkrat. On je že bil enkrat, vrži nazaj noter. Bom jaz žrebel. Hvala. No, zdaj pa zadnji listek. Ta bo prišel pa jutri. Vseeno en aplavz za Poličuk Vjačeslava iz Ukrajine. No, zdaj bom pa, preden bomo končali, 1000 stvari lahko bilo treba še povedati, ne? Zdaj bi pa prosil te moje sodelavke iz občine, da prinesejo eno stvar iz občine Dol. Prosim, da jo prinesete, je mogoče že tu. No, bomo poslikali. We have one surprise for just married couple. Yeah. Vittorio, che ne dici di canale? Ti pare? Come sarà la gara? Abbiamo preparato quasi tutto, manca solo qualche... Solo la piattaforma. Manca samo skočišče, drugo se v redu. Particolari. Se vuoi salutare un po' la gente così? Ok, una cosa che faccio molto volentieri. Non so quanti mi capiranno, poi il vostro sindaco tradurrà tutto quanto come vuole lui. Speriamo che traduce quello che dico io. Volevo fare un ringraziamento innanzitutto veramente qui alla giunta comunale, al consiglio del comune. No, vesel je, da smo pač tu se dobili in tako in se tudi publiki zahvaljuje in seveda upa, da bomo tudi to odskočišče popravili cioè aspettiamo miglior possibile tempo e la gara, diciamo, tra le più belle. Vero? Tutto è vero. Non so se il sindaco può comandare sul tempo, però vediamo.
je rekel, da ne ve, če župan lahko ukaže od vremena, samo da bomo videli. Due ragazze hit, prego, per signor Vittorio Zanetti. Due. Sono grosso, due. Je rekel, da je malo bolj kot še dve. Ja, zdaj pa še. Vittorio! Due ragazze, non maricone. Grazie. Allora li baciavate tutti contenti, a me no. Ko so druge poljubile, so bile vse zadovoljne, zdaj pa ne. Tre. Dobro, prima di chiamare altri che sono for you. E un applauso a nuovo Procenze. Congratulations. Yeah, that's really nice. Thank you very much. Well, will you show to the audience? But be careful, be careful. That's not funny. Where's the light? Oh, that. Applaus. Oh, come on. Doesn't work. Mancano due giudici ancora che arrivano. Dva sodnika boste še prša jutri. Paola, però Paola, chi ti bacerà? Chi ti bacerà? Paolo, we can kiss you. Paola. The bridge? I think so. Looks like it's frosting. Evo, zdaj je bolj velik, evo. Ja. Do you want any more cakes? No, thank you very much. Yeah, local. No, local. Denk al, kost je mezelf niet. Spel een stappen, denk. Ja, wel. Nee, ne visto che non si via. Va bene? Ne, od Botnija, mislim, od Botnija.
Ja, gospod, vas nisem poznala. Kaj je? Ja, pa sem se tudi tako, jaz nisem se odločil, rekel, leha župana skozi balina. Veljavno tam spredi. Skozi se balin dolgo je imel. Ila pripravi. Prekaja, vej? Don't come this way though. We'll see it. We'll see. Ja.
Dobar dan, spoštovani ljudje.
Dajmo hod!